Apaya ma Mombasa Malaba ogolo ng'ur margi ewi wach magiwacho ni kar pimo ma Webuye ni kod ng'ikruok kod masindegi mar pimo sigo ma oseketo gi kanyo kuom ndalo 4 nyaka sani. Giwacho ni kata obedo ni gichulo fwai ka giting'o sigo mokalo mang'eny, sani koro chunogi mondo gichul parking mar lochegi bende gi wacho ni kuonde pimo ma Webuye golo medruok mar osigo gi ma opogore kod kuonde pimo ma Mariakani, Mlolongo kod Gilgil. Giro ne sirkal odonjre wachno ka kamano to gibiro bago ng'anyo mar tipo tend kar pimo osigo ma Webuye to kwayo mondo joriembo go ohore ka girango kaka giduoko chien chenro ma pile ka pile. Tumeshikwa, tukalipishwa, tukalipa fine, tukaja kufika Mlolongo, tukaingizwa ndani, tukaambiwa tuendelee na safari, tukatufika Gilgil, tukaambiwa tuendelee na safari, lakini wakati tumefika Webuye ndio wakatuambia paka tulipe top up. Tukauliza top up ni ya nini? Kwa sababu tuko na risiti ya kutoka Mariakani. Sasa tunajiuliza, hii Weybridge ni ya mtu binafsi ama ni ya serikali? Cha pili, hapa tuko hakuna maji ya kuoga, hakuna vyoo, hakuna yani chochote. Nimekuja Webuye, wananiambia niko na kilo 400 itoke nyuma iende mbele. Sasa mimi nashindwa, hizi Weybridge zenye nimepita zimekuwa sawa? Webuye tu ndio iko na shida. Kile chenye wameniambia nimepitisha tani 600. Bosi wangu ameniuliza, hizo tani 600 nimetoa wapi? Kwa sababu hizo Weybridge zote nimepita kutoka Mombasa, hakuna Weybridge hata moja nimefanya nini? Nimeambiwa ya kwamba nimezidisha. Nikifika Webuye naambiwa nimezidisha. Hii Weybridge ya Webuye ina shida gani? Na nikiuliza swali, watu wa Weybridge ya Webuye, wakati tunawauliza wanatujibu kijeuri. Ni kumaanisha wakituona sisi madereva wanatudharau na wajui ya kwamba sisi ndio tumeweka kwa ofisi. Madereva wa transit tunaumia mbaya sana. Nok mar lakteche mag lak achiel kod rem chiwo puonj mag lak gar chung'od bura ma Teso North County ma Busia osemiyo thoth jodak ma kon